Okwasurwe ni Joseph Murondo w'emyaka 35 kuruga Kampala kandi babana ne Rukia w'emyaka 3 na Amram w'emyaka 6. Tuwaro nanyini kumpa kutambula nabo. Waje? Tuwaro yampa kutambula nabo just tuwaro yamu abampa shero abankwaza kubanga ndamwa nabo. Ngokora ki? Ngarusaba yambi. Ikigambo ngo bwa hata bafe batankire kwiba abana na munonga barwire rero batanga ko batamuzo mutawuni barukushabo buyambi bahendera bekurire mu sente zabo. Nibagenda nibakozesa ekintu cyo kutwara abana babato mu mberambi babecenjara bababonabonesa batanka kubagendesa omwene kankoze omurikegegwa ninga shomur Kampala nibashabo buyambi no isana uyibira abana abo kubo umuntu wakwasirwe n'abana bami talimuseire wabo kandi kujja korora twamanye abana kuba kwasirwe babe balindiki basi okurujira abana aba babiri bakumirwa mu kijango ekibiye kirumwa abana binji ukandi babiri batari kubaha byo kurya kandi abana bali mu kare y'ukwira abana barwire umwana umukisane cyari mwarwire aina wenyine wabere n'abatugambi umwana arwire siko service sasa security yetu twashanga ngo ba ebeire timu mpango munonga ba kibekiri nke cy'group nibagenda nibakozesa eke kintu cyo kutwara abana okushondozo kundo kozurwe hokobuyo kwerinda nikoreka ngo haro abantu abarikisha bazira abana babo ngo baze kubashomesa bahendera batiro mu mberambi rero nabo batanga kubazenzi mutawuni barukisha bo biyambi okwasurwe hamwe n'abana aba babanize kubatwara ha polisi ya Chegegwa rero nagwanyuma niko kubatwara ha polisi ya Chuburi omuru Kampala obukushondoza kuri kugenda misho gacho ka Philip Marangira.